Yes, hano nje guha ikaze kuri YouTube channel. Uyu mwanya rero inkuru nkuzaniye ni inkuru igira iti ikibuga cy'indege cyo muri Goma cyamaze gufatwa n'uyu mutwe wa M23. Ngira muri kugenda mubona amavideo menshi ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga rwose agaragaza yuko iki kibuga cy'indege cyo muri Goma cyamaze gufatwa n'uyu mutwe wa M23. Ni nyuma y'amasaha make rero yarashize uyu mutwe wa M23 wakataje rwose mu duce twegeranye na Goma, abaturage bamwe na bamwe batangiye guhunga bava Goma baza hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. N'ubundi birangiye bitagenze neza, ikibuga cy'indege cya Goma rwose cyarashwe, ariko n'uyu mwanya nta ndege n'imwe yemerewe kuba yahaguruka mw'iki gihugu. Bityo ngicyo ibihugu bimwe rwose bifite abaturage bari mw'iki gihugu cya Republic Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gusaba abaturage babo rwose bave mw'iki gihugu hakiri kare, inzira zikiri nyabagendwa, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi batahaburira ubuzima, kubera yuko ibiri kubera mw'iki gihugu biteye ubwoba. M23 rero yakomeje gukomanga Igoma, intambara yahinduye isura gutya ibintu rwose bikomeje kuba bibi. Uyu mutwe rwose wa M23 wakamejeje nyuma yuko ibi ngibi byabaye. M23 yabwiye Republic Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikare bayo barambike hasi intwaro. Ibi ngibi biraza kugenda gakeya, gusa uyu mutwe wa Republic Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo wumvishe ibyo umutwe wa M23 wababwiye, ahubwo bo bakomeje gukora bajya mbere. Bityo ngicyo birangira uyu mutwe wa M23 ushyizemo imbaraga nyinshi cyane, ku buryo abayobozi bamwe na bamwe bo mu nzego zigiye zitandukanye bagiye babiburiramo ubuzima, abasirikare bagiye bakomeye. N'amavideo mwagiye mubona acicikana ku mbuga nkoranyambaga, yewe n'amavideo y'uburyo iki kibuga cy'indege cya Goma cyafashwe mwagiye mubibona. Intambara rwose irarimbanyije muri Goma, ibintu bikomeje guhindura isura mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Republic Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko umutwe wa M23 utangaje ko ufite gahunda yo kubohora uwo mujyi wakunze kumvikanamo abaturage batabaza bavuga ko bahohoterwa n'ingabo za Kongo n'indi mitwe nyinshi bafatanyije. Uyu mutwe wa M23 uvuga yuko waje kubohora abaturage bo muri Goma, ariko n'ubundi bisa nkaho uri kubashyira mu byago bitoroshye. M23 yamaze kugota uduce twose dukikije umujyi wa Goma, ndetse ibihugu birimo Ubwongereza byatangiye gusaba abaturage babyo kuva muri uyu mujyi wa Goma hakiri kare, ibituma ibintu birushaho gutera ubwoba abawutuye barenga miliyoni ebyiri rwose bari muri uyu mujyi wa Goma. Nta mutekano bafite na mukeya. Ku rundi ruhande M23 yavuze ko izanye amahoro Igoma, isaba abaturage kutagira ubwoba. Uyu mwuka mubi watumye Perezida Tshisekedi ava mu rugendo yararimo i Davos igitaraganya, agaruka mu gihugu gukurikirana ibiri kuba, gukurikirana ikiganiro tubijye umuzi umenye uko byifashe Igoma. Ibintu bimeze nabi cyane rwose, abaturage bari muri Goma bahungabanye. Ibi ngibi byabaye nyuma yuko M23 yibukije FARDC ko igihe yari yayihaye cyo kumanika amaboko cyageze. Nibwo rwose iyi ntambara M23 noneho yahise ibyutsa rwose buri kimwe cyose cyari cyasinziriye, iza yica nta muntu n'umwe ibabarira. Umuvugizi w'umutwe wa FC cyangwa se M23 mu bya politike, Lawrence Kanyuka, yatangaje ko amasaha 48 yonyine ntarengwa yahawe ingabo za FARDC ziri Igoma no mu bice by'iki gihugu rwose cyangwa se biyikikije ngo zimanike amaboko, agiye kurangira azisaba kubikora mu maguru mashya, birinda ko intambara ikomeza umurego. Ibi ngibi rero yari yabibasabye rwose ababwira bamarika amaboko, gusa ntabwo babyemeye, ahubwo bakomeje kuza bataka. Hashize iminsi imirwano
hagati y'ingabo za FARDC n'umutwe wa M23 ikajije umurego hafi y'umujyi wa Goma, ndetse nyuma y'uko M23 ifashe Masisi na Minovo n'utundi duce tuzengurutse Goma, yatangiye ko gahunda yo gufata umujyi wa Goma ikomeje. Itangazo rya M23 ryasohotse kwa 25 Mutarama risaba ingabo za leta ziri mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo kimwe n'imitwe bifatanyije ko barambika intwaro hashize hari mu gihe kitarenze amasaha 80. M23 ivuga ko itazemera ko uyu mujyi uberamo intambara kandi ko itazihanganira umutwe witwaje intwaro ukomeza kurasa abaturage. Umuvugizi wa AFC cyangwa se M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka abinyujije kuri X yagaragaje ko amasaha FARDC yahawe ari hafi kurangira, nibwo rwose yarangiye M23 igahita iza yimanukira ifata ikibuga cy'indege cya Goma. Ati AFC na M23 iributsa ihuriro ry'ingabo rya FARDC ziri muri Goma ko amasaha yarangiye, bityo barambike intwaro zabo bareke kugomeza bataga abaturage basanzwe bakorera ubucuruzi mu mujyi wa Goma. Bagaragaje ko bafite ubwoba ko intambara ishobora gukataza mu rundi rwego ikajya ku yindi ntera. Uretse abaturage basanzwe bagize ubwoba, bamwe batekereza uko bahungira mu bindi bice. Ibihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage ndetse na Amerika nabyo byasabye abaturage babyo ko bava muri Goma. Inzira zikiri nyabagendwa kubera yuko ibiri kubera muri iki gihugu bikomeje kujya gufata indi ntera. Abaturage bamwe na bamwe rero batangiye guhungira mu mujyi wa Kigali. Abari batuye i Goma, abaturage rwose baje mu Rwanda ku bwinshi bahunga abafite ibyangombwa. Abaturage batuye mu mujyi wa Goma babwiye Kigali Today ko bafite ubwoba bw'imirwano isatira umujyi wa Goma ubwo iyi ntambara yari itarafata umurego. Iki ni ikiganiro cyanditswe kare ikinyamakuru Rwanda Kigali Today nibwo rwose cyakiriye aya makuru yuko muri Republic Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu byamaze gukara. Abanyamakuru bakorera mu mujyi wa Goma babwiye Kigali Today ko abarwanyi ba M23 binjiye muri Saka mu isaha ya saa moya, bituma abahaturiye batangira guhungira mu mujyi wa Goma, naho n'ubundi byaje kurangira bahagize ababyeyi batuye mu nkengero za Mugunga na Mbambiro basabwa gucyura abana bari bagiye ku ishuri kubera yuko intambara yari yamaze gufata umurego. Umwe mu babyeyi yabwiye Kigali Today ati umuyobozi ushinzwe uburezi muri Kivu y'Amajyaruguru yohereje ubutumwa ko amashuri afunze, bityo ababyeyi bajye kureba abana babo hakiri kare bataza kuba babiburiramo ubuzima. Reka mubwire ukomeze ugire ibihe byiza, uracyari kuri Rwanda ni Future, kora subscribe tuze duhora mu biganiro bigiye bitandukanye.